Njengohulumeni walapha KwaZulu Natali sigqemeke udume lwengozi ngokuwa kwalensika yobuholi bomdabu. Kunabaholi lapha emhlabeni abathi uma sebehamba sebeshiya umphefumulo uhlukana nenyama ushayeke wonke umuntu. Ukuhamba kwabo akugcini ngokuba isilonda esivuleka ey'nhlizweni zemndeni kanye nabahlobo babo kuphela, kodwa kuba ukukhubazeka kwesizwe sonkana njengoba sonke sithintekile. Lokho kukodwa kusinika isifundo sokuthi lo mholi ufezile wonke umsebenzi abebekelwe wona esemhlabeni. Ukwazile ukuthinta iy'nkulungwane zabantu ngisho engakaze ahlangane nabo ngqo. Kusemnyama kwezenjani? Sahlabana zodwa kusemnyama kwezenjani? Sahlabana
Zahlukana zodwa kuzemnyama kwezenjani. Zahlukana zodwa kuzemnyama kwezenjani. Madoda u7. Madoda u7. Hayi into zonaka. Madoda u7. 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 Into zonaka. Bathi khatha. Nale. Shenu makaya. Bathi khatha senkhathi. Omenje. Naso she bathi khatha senkhathi. Bathi tima. Sentime. Tima. Sentimi. Tima. Sentime. Tima. Sentimi. Habaleka umntwana. Bona isibulo. Habaleka umntwana. Ebona isibulo. Habaleka umntwana. Bona isibulo. Habaleka umntwana. Ebona isibulo. Lale. Inkosi bayinkankile. Inkosi bayinkankile. Os. Hayithi inkosi bayinkankile. Inkosi bayinkankile. Hayithi inkosi bayinkankile. Inkosi bayinkankile. Ebese sihleli njalo sithi funa siphinde kanjalo. Lesitulo ngokusakona funa siphinde kanjalo. Lebona ke lapha Makhona into ethi ibutho lisukume livulele isondele ngaphakathi. Uyayiphumela. Ikalaleka sinothethwa ubani. Ikalaleka sinothethwa ubani.
Shikala
lesibhamu Icala lesibhamu lathethwa ubani Icala lesibhamu iqala lesibhamu Icala lesibhamu lathethwa ubani Icala lesibhamu Icala lesibhamu lathethwa ubani Icala lesibhamu Bayethe 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 Dabesitha 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 Zulu 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 Makeba 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 Hawe mabutho akithi anibona insizwa mabutho la ithi abe sinje shayela akasihambele okuphuzwayo Njengohulumeni walapha KwaZulu Natal sigqemeke udume lwengozi ngokuwa kwalensika yobuholi bomdabu. Kunabaholi lapha emhlabeni abathi uma sebehamba sebeshiya umphefumulo uhlukana nenyama kushayeke wonke umuntu. Ukuhamba kwabo akugcini ngokuba isilonda esivuleka enhlizweni zemndeni kanye nabahlobo babo kuphela, kodwa kuba ukukhubazeka kwesizwe sonkana njengoba sonke sithintekile. Lokho kukodwa kusinika isifundo sokuthi lo mholi ufezile wonke umsebenzi abebekelwe wona esemhlabeni. Ukwazile ukuthinta inkulungwane zabantu ngisho engakaze ahlangane nabo ngqo. Kodwa amagalelo enkosi njoba sesizwile akwazile ukuthi athinte wonke umuntu okulapha kuleli tende. Lokho sikubona ngoshintsho olwenzekile empilweni zabantu. Lokho sikubona ngesigaba sabantwana basendlunkulu abasezingeni eliphezulu abalapha ukuzoduduza umndeni. Sikubona ngomeya abangabaholi bethu ukuba babe lapha ukuzosimisa idolo. Sizwe senkosi nizokhumbula ukuthi inkosi yenu njoba sekuchaziwe yabekwa njengenkosi yesizwe samaBhaca ngonyaka ka-2001 njengoba umntwana esechazile, ngoba isikhathi esiningi kuyaxaka ukuthi uhulumeni bese funa ukwazi kakhulu ukudlula ubukhosi, ngoba ubukhosi bafika kuqala uhulumeni ungakabibikho. Lentando yeningi ifike emumva, amakhosi afika kuqala. Ngakho-ke njoba silapha emzimkhulu sizofakazela ubuqhawe benkosi esiyibekayo, sihamba enyathelweni zomntwana wakwaPhindangene ompilo yakhe yonke ayisebenzisile ukulwela isithunzi samakhosi. Kukhona babembangisa umntwana bengakaboni ukuthi wenzani ngaleso sikhathi, kodwa namhlanje asevulekile amehlo. Kuhle kwabafundi bakaJesu ababeya eMawusi okwathi ngokuhlephula kwakhe isinkwa kwase kuvuleka amehlo. Abantu abaningi abalwe nomntwana wakwaPhindangene elwela ubukhosi asevulekile amehlo ukuthi yini le umntwana ayilwela. Ngoba namhlanje amakhosi ayancikiswa nje, ancikiswe ngenxa yokuthi isakhiwo sobukhosi isikhathi eside asibanga nesisekelo esiqotho nesimile. Njengohulumeni ke walapha KwaZulu Natal oholwa undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli, kukodwa nje esibekele khona ukuthi lapha emzimkhulu
lapha eHerigwala district neKwaZulu Natal yonke sisithuthukise isigaba nesakhiwo sobukhosi buze bufike ezingeni lelo umntwana okwaphinda ngena ekhuluma ngalo. Nina besilo amabhaca angamaZulu ngokomlando nangokwegazi ayezinze phezu komfolozi emhlophe isizwe lesi esabunjwa inkosi uMadzikane neminyaka yama 1800. Madzikane wafuduka kwaZulu ehamba nabantu beyibonga ezahlukene, wafuduka waze wawela uthukela. Isilo sakwaDukuza lapho sasibumba khona isizwe samaZulu, sihambe umbono wesilo waze wafika kule ndawo, ngoba noma uMadzikane afuduka wabhaca kodwa ayilokhu amasiko akwaZulu ewalondolozile. Sikhalisana nani kakhulu muzwa kwethu ngoba siyazi ukuthi indlu kaMadzikane isisabalele kakhulu kusukela kwaNokweja uze uyoshaya eMount Frere kuseyindlu kaMadzikane. Nina besilo sisikhalela kakhulu isilo esihleze esihlalweni indlu lamithi yamakhosi ngoba enye yamakhosi ebidondoloza ngayo le esithule namhlanje. Inkosi iyenzile imisebenzi yesizwe futhi ibisihlonipha isizwe, ihlonipha nomsebenzi wayo. Thina njengomnyango wakwaCOGTA sibone kuyifanele inkosi ngokwamagalelo ayo nangokuzalwa kwayo ukuthi njengohulumeni le nkonzo yokugcina yenkosi siyenze ibe sesigabeni lapho sihlonipha wona onke amakhosi akwaZulu Natal. Njengoba kukhona iflag laseNingizimu Afrika, lokho kuwuphawu ukuthi uhulumeni walapha kwaZulu Natal uzilile namhlanje ngokuhamba kwale nkosi. Ukuba khona kweflegi lezwe kuwuphawu lokuthi inkosi yalapha ekhaya ibingxenye kahulumeni ngomsebenzi ebiyenza njengomholi wobdabu. Inkosi ihamba nje uhulumeni uphezu kombhidlango wokubuyisela isithunzi samakhosi. Angihlale phansi ke nina besilo ngokuthi namhlanje njengoba inkosi iphumule ilele ukulala kokugcina kuletha induduzo ukwazi ukuthi imisebenzi yayo inkosi iyohlezi iphila futhi ibonakala lapha eMfulamuhle. Nakuba inhliziyo zethu zidabuka kodwa siyakwazi ukuziduduza ngakho ukuthi imisebenzi yenkosi siyayazi futhi siyibonile. Ngiyamzwela kakhulu ozongena ecathulweni zenkosi ngoba inkosi ibihlonipha ubukhosi. Inkosi biyazisa ingonyama. Inkosi bingaphela esigodlweni sesilo kwaNongoma. Ngisho kuyimkhosi yomhlanga ibifika namabhasi enyokeni. Inkosi ibibahlonipha abantu, ibiwahlonipha amakhosi. Ngakho ke ngiyamzwela ozongena ecathulweni zenkosi ngoba inkosi ishiye isibonelo esiyisimangaliso sokuthi ubuholi buyini. Izwi likaNkuluNkulu
encwadini kaPaula ebhalela ibandla laseKorinte incwadi yesibili isahluko sokuqala isahlukwana sesithathu nesesine iyasikhumbuza ukuthi icaphune kufundeka kanje. Makabongwe uNkulunkulu noyise wenkosi yethu Jesu Kristu, uyise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduzayo kukho konke ukuhlupheka kwethu, ukuze nathi sikwazi ukududuza abanye abahluphekayo ngenduduzo esiduduzwe ngayo nguNkulunkulu. Nalamazwi sengathi singafisa ukuba iphupho lenkosi ebithanda ukuthula ezweni lingafezeka noma inkosi ingasekho phakathi kwethu. Sengathi ubuqhawe benkosi uBhekuzulu eme phambi kwesizwe iminyaka eminingi kangaka kungekho umsindo, sengathi ngokuhamba kwenkosi kungebe khona umsindo, kube nokuthula. Egameni ke likahulumeni nina besilo ndabezitha ezweni sonke samabhaca lapha eMfulamuhle, emzini wonke kaMadzikane, emkhandlwini wonke wenkosi, sidlulisa lawo mazwi enduduze. Niduduzeke bantwana benkosi kulesi sikhathi sokulahlekelwa ongubaba kini, obengubaba wesizwe, ebenimthanda futhi nimeseka ngendlela eyisimangaliso, nathi besimthanda futhi simeseka. Sengathi imisebenzi yayo inkosi ingaqhubeka iphile ey'nhlizweni zethu naphakathi kwesizwe. Lala kahle Mageba, lala kahle Ndabezitha, uphumule kahle qhawe lamakhosi. Ngiyathokoza mphathi ohle. Magabongwe, 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 Let's go.
mathongo jikani mahlosi jikani bakhomkhulu jike esityabeni yasoyinami lemhlabeni ikube kathi inkulunkulu ulethe ukusa inkosi khambe ngesabatha kuyisabatha kuze sifkini e-18 yabekwa inkosi ibe wabuqhaha ulethe ukusa bakhaya bamnyala babemesi bakhasa inkungu kodwa bathi afuka ukuka emhlabeni sathi siyafuna siyabheka sathola ukuthi wena kwatsha inyanga ikayithile ilayithe umusi wonke ondabula kwatsha kuphela sathi ukuthi bangani madoda bathi akubekwe inkosi entsha esabatha yabekwa losibili inkosi ibekwa unkulunkulu ikhuluma unkulunkulu njena ndolibika bani Habino, abaphethe amakhosi, abaphethe isizwe. Kuyenzeka ukuthi ukulahla lethu akushaye uNkulunkulu. Mama wamakhosi ngawamabele, khashani ukuthi yayitshela uNkulunkulu amakhosi ngoba amakhosi ayishakhulu akhona amakhosi. Ibajela uNkulunkulu abakhona. Yena amakhosi njena uyabalusi. Sikutshela msoli, isabe sikutshela. Wigalifu thwele ubunzima. Wigalifu thwele ubunzima. Wigalifu thwele ubunzima. Wigalifu thwele ubunzima. Wayidalifa wabuthwala ubunzima. Wayidalifa wabuthwala ubunzima. Wabuthwala ubunzima. Wabuthwala ubunzima. Wabuthwala ubunzima. Wabuthwala ubunzima. Wabuthwala. Angithathele ithuba mabhaca sikhuleke kobaba omkhulu indlu yabo le sikhuleke ukuthi indlebe zamadoda sikhuleke sihloniphe esikhulumile etendeni sokuphothula manje endlini enkulu esibayeni kobaba omkhulu nanguxolani Azulu bazali bakhe asebalala nanguxolani siyamukela isizwe njengomntwana uthatha isihlalo manje sikayise osithatha namhlanje sekukhulunyiwe-ke kwavunyelwana sekuthintiwe bonke abafanele ukuthintwa basayina amaphepha afanele ukusayina namhlanje siyabika endlini enkulu ukuthi naka amandla-ke ukolana otholayo namhlanje ukuthi ungene esiqapheni sikayise aphathe amabhaca bengasho-ke mina mase ndifaka isiyalo sokugcina ukuthi ndodana xolani namhlanje abantu bazokukhulekela abantu bakho isizwe bazokukhulekela seungaphakami mntanami ungaphakami bakhulekele nawe futhi ngoba ngale kwamanda yona kuleyo nkosi bese khanda lento abese khanda lento ke ngibone le ndlu uthathe niko umhlaba wandingela umhlaba uphela la aphinda athi hayi nangale usaphethe impilo kwekhona inkosi ungayezwe wena ugcine uflamhle kuphela uflamhle wodwa njekamabhawundisi aphela siyabonga kakhulu siyaphothula-ke manje wathatha lamandla koyisemkhulu engikholwa ukuthi bavumile ngoba saqala endlini sakhulu basavumelana siqedile-ke nasetendini siqedile mhlawumbe ukhona obengafaka amazwi omdala nangakhona ngoba ngalale nomkhulu siphumile sinezela nje umsebenzi la ngitshela bafuna umsebenzi engikuthandayo konke ungathi sivimbile uma senza i-briefing ye-breakfast senze kahle ngoba i-intention yethu nokuthi ebesikufisa kuyaziwa Hey,
siyawuphindelela thatha isihlangu sathikaluka kamathanzima ukuthi amakhosi abeke isandla umntwana uTholani ukuthi ayamukela etembeni ebengasekho abantu abekile amakhosi controlesa asokuzobeka isandla esikhulu-ke esikhulu ezinkulu abeka isandla emukela umntwana esikhulu lokho kakhulu-ke isandla esikhulu esikhulu kodwa kusale nje oyedwa obefanele ukuba abekisana angazi ukuthi umntwana wasekhaya khulu esiqingeni mayokwazi umntwana wasikhona angazi ukuqhawula ibulani amukele kusale lokho nje ngekho uma engekho-ke la umfulo nasho qaba umuntu oqhawula nje ukuthi uyawathi nje yes noma ngabeka amazwi ezokuqhawula umntwana ngezinto ezikhambile Sizwe samabandla sonke iflabu sophakamisa nje ukubonga indlela okwenzeke ngayo ukuthi indlu amadzikani shetshe isicacisele lelo ukhosi ukume ngayo lapho nje sicela ukubonga amazulu ukuthi kungabi nangisho siyabonga ngizocela umntwana wenkosi ahloniphe wonke umuntu omncane omdala afane nobaba wakhe ubaba wakhe ngazane naye mina ngezi saze sawufika emakhaya naye akwenze lokho abahlonipha abantu bonke ayibambe njalo Siphela nje ukutho lonke livele lithi qhathalala nje la eduze kwesibaya la elike nathi qhathalala khona sizobe sesibheka ngefanele zakhe siyabonga kakhulu ngisafuna ukubambezela sekube kwakude kakhulu siyabonga usibekezelela izinto zala ekhaya asifani nakweminye imizi ngenxa yokuthi la kusemakhosini siyabonga kakhulu mabutho enkosi siyabonga kakhulu mabutho esizwe wena wendlovu yabesitha awuthi ziphi ezakwethu awuthi wasithatha wasithatha nje wasinika Pelepele. wabaleka umntwana Onisbu.
Thank you.